Don't tap people rock hard. Kasnong terna kadai kawai nagi snong bagi Father Salvatorian SDS kelawan menyuk kejat si benda ben pensapriang ya kejinget naduk kisnam kat praspa kandai pulai bad dailing ba jongki bagi pai donget kelak roy hak ni kasnong bad mentau snem kani kabalang snong kelayo lat ben pli ya kejing dap si spa arpsan snem kejing wan jo kejinget bad onyo ben pun kot haus nem wan hak ni kejing pli ki pai donget kelayo ban ya si menta haringkat kejing bot iki kendon si benda benyada naga kelam COVID-19. Hagani isi lai dolang do Father Glorious Imli Parish Priest kanong thamai badiru uling do trais nong narterna. Nang ta Father Swami bari Parish Priest kalai kinso kinong le bha ka parish bad kiwi kentop na sor shlong. Sispa arpsan teli gisnem kila tulun. Menta hakani kapo na kalyong saskom ngidon hakani kasnong terna. Kaba ngitip ru kasnong terna kadai kabasi yauling do asat. Na peding kasi baningkong do kata di Archbishop Risto Penrang SDB. Bad kani kasnong om tang yo kala seyu lingdo asat ni kala seyu yakirunium lingdo senrang bad kentei. Te hagni upor kani kasnong kan sarakhi kejing kenjo shispa arpsan sem jong kejing wan jong kejinget mata aling yang phai khindet ba iwe ni kiling do ibadai trai snong na kane I Father Glorious Emily kanus ngo kemen ban kren khendiat halo jong kani kaphang hakipor midang red midang one school hakani ka school Sacred Heart angne ye bun ki khna hakmewan ban yo kejing nang jing start lembak kino hikai ki ba kit khia hakiru kom per ban ai ya kejing nang jing start haki khna jong kini kitai kejungi te kanong idap barabor da kejing kmen nga kenmau da kejing sungu ikitawino hikai barok bela hikai yengi nadu ki kelas barit hadu benadap kejing pulih hangni ki khna haki por ba mensiwa mi kedon kata ka mensim jong ka jing yalong kawai kejing ya snutanat lang ha kejing pulih hak jile kai bagi buram yakinong hikai hadu kata-kata bat kidan ka mensin jong jing sai stomro te kane ka ba hoyi hak ta ki por wa mensua ha ka khandru tarik u benai Februari sejar kena spa kena punyo lapen kentang inga ha kane ka jakahi rengkat bat laingut ki Father Salvatorian bat hak ka por akan mau da jing snungu nangkong na syab hawai yau blai but yau Archbishop Risto Penrang ubala kit khia haki bun ki benta ban yalam yengi but kadai lembak jing alam tijong uru nglarung aka sensation but ulayai bud dien yang hadu bena yo jing kentang lengdo padai ma uru lapan kentang yang ka kubor ngalaban ai ha kihnan ki para jong kani ka blang snong jongi nangkong nang syap ngidai ban snongu yau blai baki missionary kelawan naru shispa sat posan snem mensua kila wan ban ai kani kejingai bat kadang yai ke por hoi kadang kejingai pher ha kerukom im jungi ki brian adu kita ki por adu ni ki por ke mensua bat haba menta ka sni ka pang e abang la pli ban rakhe ya kejing dap shispa at posan snem jong kejingai tenga kentu yalade bat ikin men para baro jong kani kabalang snong ban nang tre sitom susu banang kampen jelio kejingai banang pen klainya kejingai langba kejing ya trelang hakiru kom ba per hakaba ngin sara kheru ya kejing dap sis pasnem jong kaneka jing mane
Bad rangkat bad pada Paris Press jong kalaikan seu jongi ila persang kumno ban wat kilat kinti ban penwandur susu ya kabalang bad kumjuru ban snai ke jimane bat mai akan ke balang snong namar kalarin palat adap sis pasna menta pej mentangi I ne no kalong bad lembaga jing trailang baro hi kinmen ki para nidon ki unit ba fair ki ba ya trailang nakane ke balang snong kidan ki badan hapo silong yang ka silong unit bagi wei kinmen ki para kiba yarab na kawai kapor siu kapor banno senyang hirukom ba fair bakar pang ya kini ki por bang pen kre ban sina ya kini ka yimane wat mai akane ka balang snong jongi Kinang ilam ka balang snong bat parish hakini ke sengi bakun thop yu parish please kelabo ke jingkat pat ki pai dungen bakin no songpa na ke benta ke jing temu jongki banyo bantai no ya ke yimane ke bat mai ke ban saken jo sis pas nem sa kemba katto kat nisnam na kaleng parish please ulayo la rumbatai ya ka khana lingkot halo ke jingwan ke jinget hakini ke than ke ba benta ka ha pakalai ken so parish kan thopru yu ramba balang bas ke tri balang ke belabo ke jingkentu syagi pai dunget ki ba kloi benyarap akibat bakila Including shopping ay boleh api mararengot kiba wana soskom ban interview ban tips aku kan ka Paris Dakar untuk me kan ka sengi kapa ngana play ka jubilee sport person senam jong ka jingwan jong ka jinget kan ka balang snong atau tenat ban kren kan ka soskom ngade father Arake Sami Paris Priest jong ka Paris Dakar na dua usnam arajar kat kendai antara janda lai banai lai senam janda lai senam kena ngi don lai taliki snong kena kepada jungi kat taliki snong kidaki snong kasi maka dan taliki snong katanya taliki snong kidaki ki rabanget garo ni barang selang barat taliki ki jait bendri akanai kasengi kap mentau senam ngasngo ba mentau senam ngasngo ngadon ka jingsngo bakar pang jingsngo jong ka jingkeman ba jingsngo jong ka jingsngo yau blai trekan rat nakap namar ba aka jingit ka ji bakrau jungu u lapa ya ki missionary salatorian second at time kadong ban bet yau simbai jong ka jingyait bad ban pen pereng ya ka kubor jong ka jingpenim akan at time ngadap da kajing keman badap da kajing sengu yau blai tekenda nak benta kini ke missionary kila treshitom kila shirt treshitom nak benta ka jingroi jong ka balang akan ke time kila bu ka jinget akan nongring ke baskem makane arpo senam kila tre yang ini ki salatorian ki pada akan ke time kila bu ka nongrem baskem kajinget lubah kalor ka buran adin kata lawan adin ka nadu ausnam katkandai katsau kira de mi na kari chungi na kadau ka tumaba banikong chung ka pertai adin endala ilami na kari chungi kala kaneka balang shinong kar lekin se borakawi kala hapapo ka Paris sora adu snam arajar sau u archbishop Dominic Jala lekentiu jaka kaptan ka Paris wala IT ki salatoren ben penai dia kaneka Paris kumbangi la pet kaneka mane kalong ka barim ba da ki po tangkama ki port salam ka jau no ka jau ni don kam ban ni kum ka balang kum mengakum Paris Priest bad rangkat bad ki balang kining tre balang na Paris ane balang snong terna banukit kam jongka balang snong terna bad ni don ka jingtumo bantai ka yimane batamai merkaneru ba ka jingger bed kala nang san kala nang roy ki pait baru nang bon pait ba kane balang shidong kani maneru kala rit giron kam ye bane kane ki mane laban kam ye kane mane so ngidon ka jingtumu ban tai ya ki mane batamai ngidon don prasnan ban rake ka centenary jong ka mane to akine ki snam akine ki prasnam ingi tuwa ingi kerman ba blay un pli ki lad ki lenti
ma ban yo ka fan ke bagi don kam ban te ka imane batamai akan ka balang sinong terna Penengkong ngas ngoban aingu yu blai mau ai kalat lanti yangi season 4 ban yang kenduk kumni te akawa kijigdon kam ka balang sinong kilong ke babun rai ka badon kam menta kalong kaying mani blai ani kaying mani namar kaying mani jingi hani kal aslam ka don kumba khandai fu asnam bat kelas kami song singan syu bat kelas dang bantor te bun ki benta kelas dang ban hap ban jot te kabadon kami mantai ki para bangai ya kapalang sinong ni parang ay baro kadai kayeng mani ki Kristen Katolik ni gidan kumbahan rufsan yeng te ki yeng gidan rufsan bat ki Katolik gidan kumba lais pak tame kita musim tang po sinong kumuwe buat relang po kabalang ki para bangai bun dapat juki kilang ki baduna ha kayuk kakot te kumta ka semjing e bah bangin in kot kat kaya te katong kumtang gidan kam ya kajing rap lang kajing relang yang perang aja sinong kitur ki badan cabarin ka sinong ki bala sa si per kijaka bat kam tamik par banget ki bayo sngau ya kani ka jingakan kajunga kajungi ka kajungi jonga hang ni kalong ba ki par banget hani kalong ki ba sirham ki ba ya ne ala kajinget nang ta pede ki kloi ban ya tenrong lem bat kloi ru ban ya train nak menta kata kajing tu ban yo kaying mani kabat temai. Namar bakan ni kaying mani kan salong kaying mani kabalai. Langila ban tei lani ban sinai ka. Hagini gisi arngot ru kilong kimi kibari traisnong narterna buat menta kila syong la sa aslong kila isi menta hakaba kila ya thu lingkot ya gejinglong jingman kipor mensyua buat menta. Samla ki sai leit siying mani mo ting kani ka don ka jing ya seng sakiwe ki sinong te ki samla kia lech được dia salong trong ki lech lang bat nap treng anda lech lang ki mju lech hi u rang ba balang la ne u wei na ki member ki lech lang bat ki ban sendran ban lei ki lech bat sendran thai ki song shet ba kata kapor bat adin ta te ki wan bat ka ju ru ki brodar ki lech lang na kim yom tu kelit panjung bit na rektor usya na marbala don urang ba balang la ne uwe ki memba juki te kelong kapasutenat kenya ki telilang para sendrang bat kentai ya sotenat ya kemen gelele na oga don kenya seng sakawe ki teli kelit lang baro Jakumno fisngo menta kunjok sispa pesan senam. Eh? Kayak gejing sengo jung fishimat. Gejing sengo jung fi nam tak sispa pesan senam. sispa senam kasutenat hi ka ya bet ka tipan ok kaya Ano gejing kurkur do ya ki kena semla ge warit budang sang benki ban sang kena gisnong. Aga gejing kurku nam ta juki. Gejing bok nam ta sispa pesan senam. kajingkit ba kalong ba kin ya syafrang kin ka boleh ke lane kata kajing sneu jong ki blai gun khon ya ki usah kata kajing lok lendo ka ba blai u ibit te ki persiang don ki pamla ru ki hapan paino Mensuang bang idang yerin mut bang jungi ka mut nyam jungi yang ni roman katolik ni ka he ya pun di kisamlaru nama kinong yalam di katekis ki eru ki long tu bai ki samla ba ki ya trelang ha di don rengkan yang bishop tu bishop tu tinggi pak ka message no kata ko ko na stay ya kitu kirang ba bakinya kirang ba balang ya ki bakin ya kitkia bakinya penong kajinya lang kinya seng ki ting milik retreat group seseorang dia seng merok yang na hangni sinong hi kalong teli namal agisiu blay ngilek dia seng na sko beje ta arbeje dia seng ni group ni penlong malas blay ki samla merok ya sultanat dia lekin
ya jadi jong i swa kalau pakamper ba pun si kini pada ru saiwan ban ai mesti man e kamtam de ki kapor jong i dan bidangnya kena idon tu berada na po maulai diwan ban sim yu diwan ban sai sti armana ang tengalai kimso di pun nangi kena samla berangki baru nilai ya rap nilai teng nilai itu nilai pun yu nama ba halai kimso ru dia lek yang tembang ni ya dah kasnong ya lek siapa nek setang ya tidak tiat dekat baji bangide banyak lek lang banyak teilang nam taka balang di suaru ya sultanat ya longlang kawe dan kanunu ka dia unjur iwe di hamtam le napa bishop restu lalung di miru ya sultanat yang